uhlala ngiphi ngabantwana uhlala kuphi igasi la angihlala iduzane oh so menza phela jeke escape mfana wami indaba kare wafundisa imukophi janda mali kare kuyini mina mpimi wesibili ngiyabe ngunike escape ukuthi mfana wami wenza into zibe nzima mfethu Tangahlangene usanokubanjwa inkunzi khona la nale yokubhema mayingekho siphele sanganiplani ngoba ngakayiwani kayi-2 siphele tangahlangene usanokubanjwa inkunzi khona la nale yokubhema mayingekho siphele cup lakho leli kuna sana vile unafanya vitu banga ngishaya amanombolo nje ngeke ngisathiswe into lethu ngiyabeka nawe yalibeke nomfana cabanga njani Sokuthini mfana wami sokuthini mfana sokuthini boy zwana mntwana isimana khona phumana moda asuka njalo manje ngizoduma mfethu engizwa ngiyakuzwa yenza ukhipha mfethu wona isimuntu ngibuke buta sithi uma sali yafika endrapa boy thenza ukhipha iwash buta sikode nje uma sali yafika endrapa mfana wami yakhipha onke lokho into zamantombazane Mabuya lapha buta simanje school fees yona ngendawo mfethu mina imanje school fees yona le butas mfethu angingami ngithwele ngezandla mfethu abantu bayawuthini mfethu usesikhwama sakho lesi butas kodwa sure so enough mind wane take bye shaya phansi ba butas kodwa bafika bendrapa zapha into kona savele ngokuqoqo kwakho nje sishaka ndingawona sana Kokota kolofa Elete kokota tefa Kokota kolofa Kokota tefa Kokota kolofa Kokota tefa Kokota kolofa Hello mntwana I hope usamkhumbulo lofa Sasebangane sihlala umakashelana Noma ngizali Boy Esa Kuguro ngikawa ntatilito yami abana nje haya Ntatilito zami fana mi lo membo wami lapha yabo bambiza ngokhulu ubhanda jike yabo so thina njani sasa yebo kunomalalela akhuluze kule problem labasabuya kusasa ya lizamthola ko Shaya bantu iwina nezindonu manqamu baba yakala bantu ashaya mavuvu yebo bafana abeli singanda lapha mntana yazizolo ngithe ngidlula lapha neganeni ngale banthathela imali yami khuluma nami namakepesi mntu omdala yazi ngibuhlungu hey ngabo visa chelete yabo mthanga ziyafa zigidi zingena ziswakusini makhosi khuluma nina abadalile wasiyonke into khuluma mfana ndalele khuluma nami mntu omdala yazile ngifuna ungincedise ukuthi ngabe ngithola into zami futhi kumbe umuntu wangikhona vele ahlahlanye mawu mfana into ezincane lezi mfana siyakwenzela bafana imoya emibi bafana imoya emibi ngamabhadi mani lithola amabhadi bafana imoya yangakini ngiyangizwa ukuthi nthini makhosi ngabe liphethe malini bafana lapho yenkosi ngabele ngakwana makhosi bafana ungabozithula alright bafana yabona lapha into ngizolenzele na easy
ngizolinika ithambo le-crocodile bafana ngithi ngithini khuluma ndami abaphansi ishathana bathatha yesathanama khulumani ziyafaza igidi ya ndabona bafana lapha into khona ya ndikhona lapha bafana abaphansi ngizolinika umuthi umuthi wokuthi umfana uzabisele lapha athethe khona yabona lokuthi lizawuthatha lapha lihambe lapha bakwambele khona inkonzo fana ngisithini lihambe liyenze umsebenzi omkhulu ngisithini liyenze lo msebenzi omkhulu bafana ngiyatshela lisayibona impendulo liyanizwa ukuthi ngithini bafana Siyabonga makhosi. Malipho mali ngivalele umnyango wami lapho. Bayakhala abantu bashaya amavuvuza. Okade bayakhala abantu bashaya amavuvuza. Funa phili ahlanye makusenza nje kanti vele amfuna into zami bheki ahlanye nje nxa kusenza vele ahladunka impilo yakhe yonke kufanele uyazenzisa lo uzothatha into zami ida phansi wasanga sakhathi sikusamba lapha akulokulanda This is Hani pili